He tīkai I te mana o te haka, koera te whakatau a te kaiako I te kapa whutupōro o Āwherika ki te tonga a Peter de Villiers, I te tokomaha e haka a māpū ana ki tēnā takiwā, putu noa I te ao I tēnei wānei. Nā tana haerenga atu ki taupō me te kāinga o te haka kamate, kua tipu te māramatanga ona ki taua haka me ona tapu katoa. I taupō hoki tā mātou karere a Hinarangi Goodman. Tūturu he honore tino nui mo te kapa hutupōro o Āwherika ki te tonga, ara ākia kite ākia rongo hoki, I te ihi me te wehi o te haka rongo nui nei, I te wāhi tonu I whakaruru hautia I tōna kai tito, te toa rongo nui o ngā te toa rangatira a te rauparaha. Ara he kitenga hau hoki mo ngā mema o taua kapa. For the first time I really understand where the haka comes from. I know what the haka stands for. I know it's a challenge for war, but a challenge for love and a challenge for prosperity, a challenge for integrity. The haka is a great tradition, and for us as players, you know, we truly enjoy, you know, watching it and experiencing it, and you know, the challenge that they lay in front of us every time we play against them is something special. E ai hoki ki ngā kōrero, ko ia tēnei ko te wāhi I hunaia te rauparaha, I te wāhi e whai ana aia, e ona hoariri. Me te aha, kore atu hoki aia I kitea. Ka tū te himanawatanga, te taumaha I rongi aia, e ka whakarongia te rangatira. O, ka mate au, o, e rātua ngā kupu kei roto. En tērā, ka puta I te haka. Ko te tangata pūhuruhuru, ko te whararangi. Ara, he tangata tino pūhuruhuru. Hairy man, koe rā te āhua, tanga o taua tangata, e noho ana I te makariri. And I believe that when you want to relive the tradition, you must do it the right way. And today, it really touched me. You know, to experience it away from the rugby field was something different, but it was a really good feeling once again. Hakua ngā karawhiu a tāwhiri mātea, kāre tonu I haukūhia ngā whakahaere o te rā. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.